Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je še tretji sobotni obračun 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Na mestnem stadionu ob jezeru Velenju pa, kot vidite, danes spopad velenjskega Rudarja in gostujoče Gorice. Grega Sorčan, trenutno tudi najbolj vreden posameznik, kar se evrov tiče, v zasedbi in mimo gola. Je Halilović s prenosom žoge na drugo stran, ujel je žogo Filipović in ustrel na polno in gol! Gorica je zadela v 16. minuti in dobro so tole izpeljale vrtnice. Poglejmo še enkrat, takole je dobro sprejel žogo. Zna tudi zelo dobro, hitro sprožiti, kar je upravičil tudi danes, pa če se spomnimo tudi nekaj strelov iz njegove noge, še posebej tisti v Celju, mi ne gre iz glave, res prava bomba je to bila. Ja, nekako iz edine akcije, ki se je razvila, so Goričani zadeli. Zdaj pa Radić je podal, Tučić uteka na drugi strani, strel proti golu in zunanji del mreže je Matej Radan, 28-letni vratar Velenjčanov. Tučić s podajo predkazanski. Ali bo to 11 metrovka? Obrenović kaže, da ne. Tomiček in pa Kavčič. Ali je zdaj priložnost za izenačenje? Brani Sorčan, gol je prazen in izenačenje. Najprej izvrstna obramba Sorčana, toda v drugo ni bilo več variante, da bi se rešila vrata Gorice. Maja Nagiča in umestil v igro Kolenca. In gol! 2-1 za Velenjčane. Strelec pa Žiga Škoflek. Tam zahtevajo igranje z roko Filipovića. Krefl, Filipović, tam se je zdaj ustavil proti strelu Halilović. Halilović pa do svojega prvenca v Prvi ligi Telekom Slovenije. V prvi vrsti, mislim, čutim neko žal, posebej zaradi igralcev, ker ti mislim, da so pokazali karakter. Vrnali smo se po 1-0, imeli smo 2-1. Škoda, da nismo uspeli zdržati do konca. Mislim, da smo vsi zaslužili to zmago. Ustvarili smo si po mojem več priložnosti, vendar nogomet je tak, včasih ti da, včasih ne. Tudi Gorica odigrala pošteno, fajtersko, mislim, da je bila dobra tekma, da so ljudje lahko bili zadovoljni in pa samo glave gor in pa proti novi tekmi naprej. Vrlo teška utakmica protiv jednog dobrog domaćina koji je jako puno duela danas dobio, jako puno ničih lopti iz čega su napravili te tranzicije po osvojeni žogi, nismo uspjeli adekvatno odgovoriti na to. S druge strane nismo uspjeli u neki poses tući, zaista je agresivan bio moćan danas Rudar i 2-2 na kraju rezultat gdje smo vodili, gubili, vratili su jedan karakter ekipe s obzirom da možemo reći da smo zadovoljni zato što smo bili u jednoj izuzetnoj krizi, sad smo 2 utakmice napravili bez poraza, ja sam zadovoljan sa bodom, idemo dalje.